Haya mwithikisende wa mina kwiwosu wathi uswinde wa ndoa ya kwanza ni watu tongo ya siaindi kulika musini siatha nikana tuambio thambia tuambio tubia nikana weze kwithia maisha maitu ni metha mema sio kabisa wathi usuwe na otomani wa mutwano kumaanisha kana indi yutiva anthini wa maotao ma mutwano walaini tuende na kwaka numba situ tuende na kwaka siandu alangi alama tuithukise wasitu sio tuwe ningo oteza kwetie tina walaini yumetambo ni kwati niwe gwandu me kumanga windi na moni mo Reverend Dr. Kalama Mbite Pastor Grace wa Kalama na kendi lo nunena na wazie mwingi mbe waombe Thayu-Meshack Kaleli Koti karibu sana. Asana mono fala. Chuma getiliata. Nenda umutungi anga imubea nye personally nundu wa kuoko kwanga ikola kwevina. Kula wedewe pamwena kwa uthukumini wake. We andwende ulela mwe Yesu ayuma ba aisienge dhane mbingi na nembeu. Agethi mona abo. Ende agethi nabo. Natuboje mwe yatume akethi ngedhani. Nenda umutungi ya mwe imubea nundu wa ngedha mbingi. Na nundu wa ya mwingi ula ubingu etene kana tukamuthukume na muno ibindane taji ni kwa mwithukite ndi karibu ni kana tuende ni karibu ni kana kwambililia bau titono kwati Mbusi ni siatha yote pamwe na nene zingaino kutu pastor asanda father na kindu akwa na mwithukisia ni asio tondu mwewa muume wakwa asia ni kata chuma kikiseo tena uthukumi mwingi wa Ngai na nitutungia Ngai mubea Kainamwi kenesa na imwathi mamwithukisia wisenesa nitukwendete muno kwatiani anaitu kubikia mumino kilio 90 yuete ambililia na mboya nika 90 tulike nthini wa neto cia Ngai ekaitu boya ithe wa itu na Ngai wa itu tienda ukutungia mubea ti kuthaithana ukunenebia nundu mawiko maku na nzia ciaku ni cia usenya ututethetie Mbusi ni cia thayu na mwe Ngai wa itu tena ututito na usisia na itina tikasia embenesa onati utungia mubea nundu ala matangiwe kubitela wasiani uwa Mbusi cia thayu osandaye ya mwe nundu tithi ende nuwe wika nitautai nita unenebia yute ya mbelelia Mbusi ni cia thayu takuboya nikana wendanie na itu kubikia twa aminu kilete utungia mubea Yesu osangatho na nda yatutumie tatimi hiyo yaku isietwane yaku itheu nitaboya amen indi mboya mwithukise cia bingwa chaputa cheo chaputa indi chakulika indi ela yeta wa body ni katikati juju chaputa kiwindi nebo ciana ila sino ku omunina ngi wa myaka 15 kuthea twa primary tukome na secondary tukome indi ala mema college ma university myate itu twakunza indi ithio mbe wameta myate myate itu twakunza itiwa ama meize uyamu tutalolote nundu yuni bambotha just speeding up na kidogo nika 90 tubikie kwanzia nundu tutekete Mbusi ipi kapu palau tendo tenda ukunivya tengi hivyo hivi ezekiwo nila Masai moja wasianza kwa ezekiwo nginaba undo muomone kwa kunika no kuzio twa mumune na indi tina wamboya no twambilile na maandiko mangai ya mwithukisia ninkwenda kusoma ndeto cia Ngai ebukuni ya wathi wa Solomoni kilunguni chucha katatu na kwambia msoa wambe kuthea tubikoba ukuwa msoa wa kana obandu bau na mwithukisia ningusoma binyani na utonyini wa Ngai ni uvo wa moswanio mamutwawa utuku ni ukomoni wakwa ni mandhie ulango yakwa yendete ni mumandhie inde ndinamuona na sianingu kila yu na ngithi gangange nduani ziani nene na nziani mbamu ngamumandhe ulango yakwa yendete na mumandha inde ndinamuona asya yesya alamanganga nduani mambona na asu na mea ni mumuonie ulango yakwa yendete kwai okavinda kanini na matia jila na muonie ulango yakwa yendete na mukwatie na ndiamwe kadhi kubika na mwete nyumbani ya inya wakwa okasumbani kala inya wakwa wangitaviye
mwithukicia waitu mwendwa tienda unena muthenani wa umundi yulu wa ciumba ila ciithia wa nyumbani na tetabikite bedroom tiambililia o ciumba ila ingi ni kana twende ondu titona waku naoti pebala wambia o wendete ni kana kabike bedroom room mbinge mono byo na ainge matamathani ciake imu withia cio mbinge utarusi we kukina umundi tenda tambo bulugania room tiamba bulugania marimu alangi twenda kuibiungo cionthe withia nituciene nesa wasi Piamwe melumu itatu, kuyangi melumu itano, angiona nyisumbe nene nona yengu nyumba ngise ulu. Yes. Na baube ya pea ndo mwithi kisema de mesi maana. Lakini namba kuthiba u. Ona kuwa mwe lumu imwe, lakini no wani tioke. Wani tinabasia. Ukethi ya beo bandu betwa bedru. Na yu tesa ubikea baya na itabewe dete amba utonya ngalumi laingi tabikete baya baune bone kwenda okulya no of course kulinga na gethio kitu ithiandwa iyo paupa hapike wangina pala wa itabewe atwao ula umwendete ulango yake imwendete na babe mapema ni kala waitabi were sibune kwethena aye ba uniteza ulika father ka uzemba ku aye you mandi kone tinezo ulika you ba akomete akomete ba Pabe bandu komete nisi bape nyumba pandu pe lumba kubitatu cia wetwa ba pe bandu komete na pe nyumba ya inya wake na pe kasumba kange nabe kalawa itabewe operation room netiza ukaubika operation room okay yutina wako mama kana tuenda kunena nise yuluwa kumama ende ndeni wa room ila tuena zio undu kile mundu imani asha oitina wakwithwa twamina kusoma maandiko na twamana chau twamina kwigwa undu baendetwe yunumba titona kwazia siumba kana titona kwazia room sia siana ila siebata siumba ni chao referent siumba kana rooms kigamba ni siumba na iwe siumba pe nyumba ni siumba isiumba ni rooms kwa kigamba okay nyumba ina room mbingi na rooms kwa ula tu kwazia nyumba ina siumba ina rooms siana ila siebata inde mwithukecia waitu mwendwa pe room kana siumba itatu ila siebata muno thini wa mwako wa nyumba na nyumba kana siumba ila siebata thini wa mwako ila teamba utaja teza ubikia climax pe nyumba yetawa pan wekalo kana balasia wa kwekala kithio mukila kingi kitamanika muno sieta wa balasia na june ke kama yukete ku room sieta wa balasia ila yeso wa isia enda ka seube we numba chumba ndinu wa balasia pala yulo evindaji wenda aiba kamboka seube we balasiane na yununo ke kamba juke yeseke ne kulia mwethu kejati tumeke kamba keta na room ne kana tuende imani kityo sawa ela wawe to balasio kono wethu kize no wa no to bandu amana sita wa balasio sita wa siumba ito kakulia baba yo baikwata mundu makuli yue ilati kwasia rooms tiambelelia kwasia edra mundu ne watumea rooms ila wenasio ni wailo tumia na nzera ya elite ni kana akabike malengo kana pata ketumi cha kwethiwe na isiumba kana kwethiwe na rooms andu ainge mazeze pata wa rooms na mundu la waka Mumbai tazi for example iwe reverend yona kwa ila mundu waka Mumbai ni wesi waka na room itatulu mwina ukila niwe da kila room ni ajao andu ainge maketa au copy nundo woni na ange maenda kwandu wako na nyumba
akasia plani yesu nzeo ni ikwaka kwa akasia plani ni nseyo kana pema mba kuna room sia nata ukanewa map ukanewa plan nenge plan na nyumba ya kuti nseyo na unaumizia plani ba ko unotase kana ando ingi magite nomba mayezi magite mayezi okay ni mesi mpata wa nomba lakini mayezi maana ma room ila siende ni wa nomba yesu ni yake ainge maketa ongesi na ange maibulania maundo naweza kwethia yu mazeo vikea kitumi cha kwethiwa na room zizu na ndio ngela ba referend wase kana kila room wani kutumiwa ya ilite kutumiwa kondo wota ithia ngai na lilikana tunini to say into that tuambitwa ba twasia ngai ni a silent listener ni kwasia te jina to kwasia itaithia ngai twailite kumanya kana kila lumu pena ngai wethukesie pena ngai usia yesie na pena ngai webau tutanya twamwene physically lakini spiritually ebo na nicho kitu twailite kwitha tuyika kila undu wonde twokilia metho tuyona be a silent listener wethukesie kila conversation education sitting room education bedroom education kila lumu nicho kitu twailite usisi uketha tukia mume wako ndukia mukau na ndukia wikia ngai ulo kwithukia sia utamwene waandilekania ibinda imwe naendie kwa patha kimondolo kuengoroie kumbe pe nomba imwe nayo yakiwe purpose ya kwikata kubothia kunena na ngai na yibu bae kuna wakelele lakini wakilia ni wigwa ka music keba samuno pio kaseti we ukeza kwithiona uno kulie ndi wazisema lakini lo nena ndu isokewa lakini yunalilekana okay gune nalikana ku nombesu yo ni yachao ni amboya you okay you chandilekani wela mwene na kunena yue the wa atwani makenda kutumia yu room yi maileta kuitumia hata mwethukesia waito na father we muka wakulie seo lakini tute na mbothi mwene lazima me atwani muno ti uneno boa ivi tuinena muno foundation ya mutwana wa family tuinena balabe muka pe mume na muka wake na besiana tiwe tete amamba ino ko munthi matani cio amenukania yute ima wetete yutu weta ajumenukania nuju ayo kamwana ka tukiwo bandu mo Kaleli ya situ yunena kwa kwa mazadi mozo yibuna be ziko ziege wa ziko ile ona balaju maziki ya ziko ile nundu mabina maingi maisa ku moteline na maikita jutila wapeke wisiko ile dila babida wa ikesiko nundu chips kio kuna nguko na nweze mayu na meze mayu moka na packed food kana makai ya kuo yuma yoga na ziko ile ebinda yuya ya ngote isa ebinda ya ila te ane no go you then wa room tenda kuambililia na room yeta wa balasia ya kwekala kila yeta wa sitting room ono mbeno yebata mwao nuru sitting room sitting kila kitongo eteni sietwa ya wekalo pandu pa kwekala na uyekala wekalo ni wa kwekala tibandu ba ukoma tibandu ba utulilia ndu oambe oboje lakini etwa sitting de maundu ala maile kwiba makekwa andu mailiende yekwete maundu maingi mandu kweka mailiende na maile kala nde ne kana maundu mekwe ni choze wa sitting room sleeping room na nicho ketumi mabinda bakube onde na kila mosendeni wa sitting room na ibela siya kwekalela palape umanisha wabi kawe wa karibu sitting room ona ndwina bata wa kwe kalela kibila kana ikala chao waile tomena be kibila nonye kalela ile kumanisha ni bandu ba kwekalwa pekwe maundu mana maundu ala meka wande ni wa sitting room tiambe yondo wambe ni wa kuya leu you andu ala you market mwako wa class with the paunde ni wa sitting room yani to kondo kwele pe bandu beta wa dining room na be soba set pe kitchen room
ayeti na dikono tutu wetete ba sitting ngwako na oti enda kapetition pala wata uambe woka with abantu beivela paune bantu bakwekala na kwekala kumwe ala madhandanga ne maseu basio ba sitting pero bantu makaseu bya ibela ingembo mango siaikalela uya armchairs siaikalela na be mesa ya wea na mwala matana abikia kiwango mekala usoba mekala ibelano yi kanoi ilasio na maitume akameza kebo na undula with awe umwe waiwe kawa sitting nikoya undu wakele ni kunena ni kana discussion ukethia ni mutonya mutumio wa kanena na niwo atumia ingi na tukwetie ku encourage wani batonyeka leuwa umwe ikone wonde weto sitting nikenda mame kalebu siana si kalebu na kila mundu kalebu kila mundu ebwele wake kanebwe aje nikenda edwa kwikindu cyali teso discussewa with your family yibamwe nondo discussion ndekwa no mwande ta kunena mwiya kana mwande ronena after umwe leo nita wa mutu nena discipline yako ya lakini tiweta hii items ilasi ile kwekwa ne baisi ya wa usino ndo wambe ndo wakele ni beve wa kunena ni kana discussion kila kingi ni batonya kwithiwa on discussion the arguments pese ila ando menyumba ukanania ti lasima umwaka sia ukethia ni ndio no kesomesia family wa metavya ni ndio isu yenda abasa family ila yenda abasa ni family yamba ukana niwa argument andu makasiona kana kakazi ayenda in opposition no bakabethi opposition dika namwe dibasa no bakabethi na baiba andu bangi bailethwa argument katika tiwalumu ila sie nyombani eteta ya ile wetu sitting ila wabite uandwa ilo nene ya rumu ila nambi ya kuona bala tuendete huwa la tuendete la siye teta tutuwa rumu ajiye ni makosa iteta ya ilo wetu bala muiliende sitting neka toka teta tuka umabu around the table nika nati hivi lumu ne ila inge with the noto iye with the kila kilu chionene sawa with kesa ya tunena iteta na tunena argument tiyu nena na mwithu kesia utekuelewa ni mibangilio tenda otuyuta byobo wa argument neteta umanye ni saa shiba sieteta na waelita uteta beao nundu family nundu tetambeka kolole nundu na waelita uteta saa siana dukaambia leune waiwa mesani na teta ni yambelelwa wailita we mundu wailita usoma na yika kindu kita wa climate setting ukamanya mutumia ni wabika ni saa siakuya mukaya ni saa sia discussion mukadiscuss mukekalambe yu ni saa munena ni argument na wala mekwende kanthini wa forum ino mwikabila kwa siana yende bedroom motiwe bau nundu nebo panena ne ya uya kwa discussion ya siana siana siendene siaile kararaon aini reverend baila tu unena nyetinena nyithio ndhe tatu ikati pepe utiwa ndwele ape bandu bala bandwele kanena aye topics yonde sia discussion siaile the sitting room baada yiba ayi sipepe na eba nekendo muwe mano iwe reverend yiba ayi si pepe ndungwenda kutapia wailo taba ni wesi wewe ndo kwa mukando amukewe aye amukewe ndungwenda ni mapetio na ni makosa na the wange wani ya emea recipe on discussion na arguments iwe mutonyo kwangio ikaemea sitting yuni nyuma ile to nena ni sya mwe sitting mukasia maybe tutwaenza tutwaegana ya varanda mukawani tumande muthenyonge twine nania nundu ni mwanena ni sya sitting ndubego imu munena ukethia sietonyeka kano kambelelia topic uko na tembers sia arouse kambelelio nena ni sisi sasa ile zie sitting nunu beta ni mwenene nunu beba nunene pa yake vinduni palateza ubika ukananga maundu wala nunu paita ai peo tala kitiba uyosu yangu yue pepe okay tu yakamba na tuisa kuti yakamba nundu peo musemo wayo bonwe kana kibeti kitunge kona wakitungitwe wi Hicha atonga wa we kwikara nundu kunena nyine kwa ile kwithwa kwa ba kunwa
kukonwa keja mukamba tikola kukona physical nila wukani ebityo ndo ile chanza wailo tunga mundu wakumwe father na kendo apa ene ndimo kukona physical yimansha mutumia ndaumala sia musi wake chao nza esu ndimo kumanya kebetike yumala zezindu nza evane zindu sia musi wo itungia niwe na ile pe wetwa bedroom pe wetwa sia ilete kuiwa sirini no kwe maundu ma bedroom maundu ona kwe maundu on the ma bedroom mayumala wanza on the ona hethi wani machao ma bedroom emaniacha siri kuwisu ni ndimo ya mukambo kwa asia mutumia kibeti chake chavetia ndaumala sia dhome atunga bedroom unolonge wa kwa ilati unena kukoa ngana niyo mkusungelana zupa city andu ni masiasia topic ilame unena siana ni sia ileidho hapo forum avokumi ni maileidho hapo mwaitu ni waile kwedho hapo nau nundu be mesie sitting in kala even the extended family ona avokumi moka sitting nundu ni bandu bakoya undolonge weke ya waba usitting kindu chambe monao mailite kala sitting on the sitting ne yandu kila mundu ni qualify aeni nimekala sitting mwaito nimekala adhukomi na kila mundu ona mbaka nisi kala sitting na tuinena twasiati tusiku yandu madhua ukethia mewa mabikia kala skeyulu ukethia ngomena kibadhukanyo kinene by the way yandu asuma yitikilika muno ukethia mundu no na siana siake ya ile ndolika chao sitting room mundu no adhukomi ya uya isionsa na mai ya ansa isio na wani wa sitting pageleka ni kweka ngule yitwa wodo wabika okay ni sawa sawa nitwa asia na no wo ni balire kwithwa ya kila mundu na yo uketa mundu no kethia we tita ukwenda wikata pageleka ni tamudhukumi ukethia hii saasi abika woni toenda kuya nza tita wiwa atemu ya nebu kwa umwe father ba imundu ate waisiwa na yetho jingi be amama siya we aliko yetho jingi akanyuba nikabaka yanza yuku yandu ukeza kwevi ya moka pe mikakati na mia o mithuku ya city ukevi ya muthuku mipala wikwiwe na freedom kano siana nisiba ya mbelelo kana si ikoni you father you kwangeleka ni byo sitting when I ndie ya mundu nde weta no to athengi ani ki family na you to abika sitting where there imesa mbisi yo ni ililwa mesani na masani ni maililwa mesani na bakuli madishes pe imwe isio pe imwe yo chabati na musele wasakida gona musingai wa wathimete lakini yula tokile tujiwa twa ile lakini newa wendu sinywe inywe bwa isio na be mikate na musele na chabati yuweza kwithia jutwebu ndishela ya isio na muisi wa pa manye mukatange leunde na tio mwese ya mwesa isio tuweza mwewa mwelota ba musele na kuja tena kwa mashalti juninya na yawo junasi saweza kwithia onaethi wa musi onaetha bailiata wiwote muyani ni kabao kai ya isio ikoni nundu wekala sitting na uyibwanga iso no mina ai Babo ambinge mweza muno ndo mine ya onge ko mwisa hata inywe mweza hata na wewe ndukebwe chabati ndukebwe musele junduza kwithia wibu na mwitila ndedo sia kufukuza kwa mbe toka so utita mundu no leo kwathisia in form of ole wepa una yuke ndo kuya ndukaye tinene tenaite kire friend ukwasia we sauna mundu ukwikalansa ase isio mbosi kana mwene wa musyosu ethi ayethoje mama ndo ukunzisia nali mama na be mama mwe mendete kuza muno mendete leumu no kesa kwithia eiwa lewa chabati tayanangwa eiwa musele takendo eiwa nyama ayayekia muthuko minyama nota wa munenga ne chao yani muthuko mi ona isio ndeki wa mauta
sie kalebuaje na wewe yake shabati you elando meka la city na maya imwe mundu no manai no mana kanganiapo na ayona siana ni mana ndadina mami ni mama eledo ABCD athuku minima mana naweza kwethia ila muwesa ni ayimwe kuya imwe kutuma ndo yoka nijo kitumi Yesu ilo na twiki no kwenda kwambata anaisi athi ase wiwele badi base wele u na mathi on the mekala mesani na niwo unewe Yesu anena inena bo mesa ya mwe asieka yu kondo ndilikana ai maanisha kuisani abamwe na tuisani abamwe tulilikana Yesu kuja pamwe pe undu pasia undolonge wa city ni kunena onge wasi ya kawaida chati ni relax we se kwa no me serious muno ukethia muitheka sitting ni bandu ba relax ukethia muime ki fans ukethia mundu aindegwa emuyani omukai onge wo eba ne basta eona ta we chumwa eba ni musikali eona ta we prison nisemembe eba ni pasita na ndicho tunane ni babe andu atatu methina muno mweta wa mwalimu ongeta wa basita nongeta wa musikali jubasita abika nyomba ndwethia nundu wiye mavaili bo na ma commentary na ni serious na ndena mundu aitheka atheka ni weka nai ni kiboyo na mboya bo ni wabaluka kana kaikulia kulio ni kabaluka mama ili relax tu wakulio atheke ni bogilwa kau kwanza ni koimwene nai ndienda nai nange maasi ashindwa nange babazi tabesi tingiwa ni robo so karabara di mama itwakana ni beba shindo sitting andu mekani ba relax mekani tabejele munene muthekete munene muchati kila mutheke mukula bandu ba ukula ni makulio ni bandu ba we to story funny referend ndiali muthenya wati ndata kamwana kakokela kanokeli kakazungu ndu chuma ke usonga tunasonga basi teta bana siai kakambia ukopi pasta wito ambia kamwana kayukela kaye panga kana mwalimu aliyokela engo ya 45 ndo enda wande ko bwoni siana yambia ekania ondo thayo relax oili relax nali kana referend na father tene ila twekala sitting ona kawibita yuko ya sitting isumo no whether ya twambia kwani wamba no toyikwa twandai isu tutasiathelile tuyani wamba no na ndisi chaitha okio ndwethia kwia susu ya susu kote ya ini lakini ala mego no andu mamuiko kethia na ndezi wano ndezi ndai yuti asia maili to bindu yuweze asusu ala mego yapo maipikiti miaka 50 na maiwe ziwa mundu ethana miaka 13 tu nuwo asiaite asia ye miaka 13 tu yela mundu asiaite miaka 13 ni wa miaka susu miaka kana 40 so yuweze asusu na andu mamuika matezindai tuikwasia nundu yukuindai na kuimba no isu andu manewe mwanya relax maundu wala meko etha ni kusonga ngosi etha ni basi tokutavana sia etha wano kendu woni efani osimone etha no jokes siale kwa sitting room ukewa twana tu injoko ondu tu father Kaleli inena ukewa tu injoko mewe father Kimondolo inena makaseo vyambose siathayo makaje nye referend Kalama mbose siathayo kwa ninye kendo wake kwa ninye father Kaleli you sitting room nipo pa kuchat na mu relax weza hivi nduka na mekunzo sitting room nipo pa okumye ya tu ile lo umesa na nipo twana tueta mabata wangeleka ni referend na weka nesa wasi ila wane no bo wa alimu ilo bo wane no bo wa mabasta na ni siatia ndo ala medha na dina meoka peando makuwa stress makaoka musi siawiyani ulotho kuma netho kuma we mau netho enda kitalu kethia no itauto tume ukavika ukethia ulote ipo be mugo
lakini wapika ethani bandu ba utanu bandu ba ku express bandu ba ku we bala ba ilete wasiwe muziuzu kethe no kuyona nondo wa muziuzu we biko kethe ando okona ndo mambe akuikokoma nondo yu paila useo wa city ona nipo mundu wa iloya ukamanolo isamu nonu muka enjoy kule you referend uka enjoy tumanyanga ukone kondo eza ukaumela we mwene eva kana kakunikende yawe ne nguku ukona nguku yetu ukona katsungoka manamo asiana siya kwa siendete nguku byo you have muina sitting pauli bosome asiana siya na bosome asiana ndu siendete nebo siana sienjoy kama neve nu ike shoka ikala ikamukwata ngakenge ikonondo ko ikamuleza kuituo yake tupaka tukauleza nundu tukaenda umana unu na kibeti kikala ngali kwenu yaku siana ike loela mamina ndati pisa wo kamera wo lakini loela waziti lakini referend kuina thina family nyingi tondu father okwasia mutumia ndavike serious nawe asiaiti ekala bubu na ikwatana na simu yake na ekala bubu so kuthona ndendo ndenia mundu na cyo kibeti kiona muume ni kiathata kethi bedroom mundu ni mezi wi ondo ba indie bedroom kethi bedroom kwikala bobo na sio siana kwanza siegwe ungali ya ungamayethenza na sio sia okela na sio yikunza na sio yimaluka siendete ithi nundu pape na munyambo pape na nzupe na pena mundu pembaka na mbia yundu thia ndadini wabika lakini ando mewisi metheka ilote ukita city ilote hivyo indi zila wabika on the na twinena tuyasio suni thina msi ya ilite kwitha wilio siana sia ilite kwa munyo ndadi yabika mama ilite kwa munyo ndadi witu ni wekata ni wabika na onthe majingwa nesa na ndadi watendata na ndadi ni wekata na okabika enda unyangwa au nyamakoti au nyamatali mage na malato mage aile umabu ako kasiti adhamba no adhambuka ako kasiti okay bu mama na uke relaxed mama muyaseo ukabweni ukabandinda ulugwili hata mutuko ni musomia mwalimu amwetizie jao ete noti ila mwalimu kuandikie ukasisia mabuku zwana tuikito nofana tuikwite nesaka mwikengali kwa tungigali kwa na tungitoleze tokuyulu na mama na kendwithio na keiwo mujo enda ukaikalo babe ndadi evo party no na ni wakulwa mama evo party ya movie evo party ya movie na ndio sio na kuyatumia mwesa kwithia wona mabi kana ona no ile tokuno mama skisi okakisi mama watindata waziana kwani kobe undu muneka ndio si kimwe not ngethie laziana siona yes yae na kwa na atwana ngakuna yuki undu twekala mume na muka pe masomo twitha atu isomeja siana matandika wa mabugune juila mutumia wabi kamusi na mama ni wa mkono na keba hamuomone na amukonoka kisi na josiana ikasia josiana zuko iko no kisi ila ni mesia ona zoko la kisi we hello ange yoga liaziana wewe sitting yoga liaziana edani to imi ongeleka imi ayo ukela sio tu lakini tu ndio kane ne bakego kabi kakando lakini twana itwendete tukoka kokilitia mogo ukatadhanu kaniti kakokilwa bu sitting kakokilwa kake wanu windete kalendi yupe siana imwe siana lakini kaine muone kulia kulo ila ne thwa nende na kusuania twende na unene nona kana no nduto ne koketha thina mwingi wambia aju ba sitting room thina mwingi father wepu okay juila no kai ni nyosu ne no kata si tho kibetika no mose na ni no kana no kita kwa siara sibu na nyawa sio mebu na ila nabika pau ola inya ati ya ila siana ola mundu eni tusu ndoka ola mundu mujimuka wa kana yewe biwe ye mundu sinu papa ne athi ano bosiana sia lita ni kumana kana ni kainda dino nenga wandaiya kainda di mamino endete ndati yupa nipo kimani mundu yela noka na wokweti maundu alama okay ni sawa na okay samba hiyo pingwe ye mundu sinu woka ila mundu eni tusu woka na tamba ukela hivi na yoke la hivi siana no isia esi sisi ana ika nengethe akenda ya
ona siana ina siana hii ula wailire nundu nolotinda nasio ninya haile ula wailire kuimanizia ula waile kananda ti wone wanda yano tisho ega inya wo akasio ni uwe ndadiu akane wanda yano father ula wailite umanisia siana kunenga ithe wone weau eta wa mama eta wa inya wa siana nililikana Israeli majiji aiwa ibinda ya kutongilwa kwa meao Mose aitabwa undu wota bya Israeli mea manisia isiana yela muilie bu sitting ona andika imeao yangai paamo kutani sitting nikenda ikamanyae undu siaelete kwikala kwa siana imanyewe sitting ndadino su ni wapika ikamanyewa kiwela keu kekalilwa ni chao ni chandadi pau ndadi ni bo wilela siendo siake sieke kukwatwa na weka okete siana ijewa ndadi nosu ni wekata ni woka muthawe ithawe ndadi ikamanyewa lakini ndio sia mama nyaje siana kubuja ithe pau tio sundoka au nosu ni wa makani na nduwe kebet keitabia siana siacho au makani tabia siana obo wa condom na yea siana au atwikie malwaya mulio na kondo munino siye ungu ya kitanda na tindo mewe abitete na ndapesa amada musu na nondo ikawe nomo nondo father kuzibeti aka mwana zima tuezukesie mate aike munyuka father kwamba wewe watu meende romba ye ndeto ni siaikawa ndeto ni siaikawa kikamba mundu tesia ni Biblia ikakelwa kikamba ni kukela lakini menukete miaike Paulo itabia Galatia anena obo amenukete miaike lupe andu matadhima ni ndeto sieva malone ne mesiana ona ile chapu mesa ni city reverend yona kitu ikeni chawo na mutumia memania uai yukambu ni mania siando nundu wa thina ola tena wo wa mowa waeneche na nundu be anu matena self control makiwa kambu nezika shopping nezete kila mundu aje iwe 10 ainewa condom na nuweze ndweti abu waile nukazio kila mundu aiwa kazio ndu ya open uidi ujia ungu akitanda nibo tumezi wata na ambi ya nalilika nilako bete siye mubuko ele ya mkai walichamoko mubuko nundu akaziye ya mubuko ayawa ungu akitanda na yu aya ungu akitanda olwanesio kuziwe yani alilika newe yani aja nirwete kibeti jamboso kwa kaunsi oke kasisye ngumezani sitting siye the abu sitting ngumezani na siya na ikweti onwa na nisya umwa eje tawa condom na au ni woto meana malaya referend ni nena ndi asia na father na mwithukesia ona kitwike ni chawo ona ni kitwike mume waku oosiwe ni malwaya ona kitwike i condom wasie the asiendo me pe bata wa munyuka kwaikwa ukithia mundu enena na uene wese nao waile tota nundo na wata siana sia kuwe twana loto wanetwekalia nthi nitwe au ni mukola akoma anaka juindi ni interview nikana siekata no te mwaige balaba sitting ni bandu ba unena nisia tuka chat tuka nena maundu tuka ne uketa siana sia kumuke kala ukaita vya siana sia kwa nenda una nona na alama nene banga meba nyana meba meta wa sitting ukamea tumako ni muyanie uwe wina miaka yana we nina miaka waile kwetunga no imba na mbe meizwele kukwata no mini ya college no mini ya university ndia sia you know dhokoma ukone uletwa darling na sweetie baby ukona atachago sindu hizi nene wa sitting discipline in still wa sitting nikana anu makamana papa kwa kuenda ona wani kukunakana kiboko wailo kapani shila ingesiene ketwe sitting mwikalebu mwambe unena munena niena ndio si reference na kana kayete kila makosa na kaliona makosa mako ni ke undeserve ku correct ni ukuna ndata mionso yana ina iboko siana inya ni ukune iboko yuchao ne kunana neke na
alange onde maelezo medhukezie na referent tunaneni binangitwa asia nadhani discipline kana ambaye kangosi ambeikata uthea ndukaka kuneje la wiwite wo no yamba uya na kana kayamba uya na ndo maiya yukupanishikana kataite kaika yakabuni kete ngosi athea ukenga na kuobuni ndwivana ngombi ndwivana tuana itai ndinaisie ndikwenda mundu ukutukiwa ye utukiwe ne yakiana ndinaisie nienda meyo esobewe ndienda ndinaisie indo isobewe ndinaisie na nazia na ndwese no yakianata niyo yakianata uenda ata ndinaisie wa betia nga ukuna enda di alange meve malewa nikanake somo kilike nundu mwisiti na edhi wanake ni mwana waya nanga ndwi mutabisia nake siana si chao siebo nundu baba imwetu okwebawa na bayi mwana ke okwebani kana mwetu akundu amwethia na kapisi na bayi trona tonge tonini twa tonge twa bubu twamba koma tutu dine ruwazi ya forum sisi forum tukamba mina ya mina uya ukanya forum mwamina uya na mwapoja city nikendoka ukanya forum ana miakena kasa ende mukomela lakini nganyana ndotiwa nemi na ndo correct yaba pau na moje yange wabau mwine nania sitting ni yailethwa na wendo munene ni yailethwa andu mena ngo nene nundu ni papa peke ya argument correction chatting na kila kitu nipe anu mali tata na ngo ya kurest you sitting undolonge wekawa ni ethwa andu nimeenda kuona TV nimeenda ona mikanda mena video ni siaile iki wa sitting nikanoke thea niweze siana siagu siona hachau nundu mikande mwezi ukie siana mbingi siana angikea nundu sitting kila yusisia wendo siaitia we mwanasio ni wewe kala sitting na siano inenga freedom ya kwekea films na mikanda no zika lobwo usiaesie umanesiana siaku sina influence miau siana siaku ifunction hata toka zinu sia kwiloela TV ni na mikanda na ndeki nikanoke za kwethia nuto na ugeji kila kiseo nikana watu wakanyo kama nani sekelo ukamea kweke hiyo la mukanda mwikite yumuona kiti na niwezi tuweki au na metoke muno tutonie ta wende iwe na kunundu netwe thatu maneiwenza na netwoka tweke na niwona mukando uikiko yende ulambe utuelesia muochite together keke makosa nundu wa A B C D na muochite together tunene twaiti ndise kuya tumia amwe me undikiteta muthuku wa utumasiana sia ndwithi ya sia TV jebu na ajenda jekata kwatwa ibinguru kwanza ndavingi abandu ho na ndavingi yakibule ikalipoa izana ikakwata ni terminals na ilipoa tunene twaiti yukiki atumia ndikiteta ona ndwise kuyamwe mengali matete kila kana kake kaikwata chao ngali ona kauna na umanza na beamwe matete kila kiki ikwatwa wona watu eka mutumia wa don'ts and do's when karenji yake nukita wa rioting utuma siana siambio riot no yen karenji adu meka emaundu mebithete no yen karenji ukengwe ila siana siasisia mbathi imwe na mikande emwe utepo ukakengwa mituki wila mutumia whether we mukali nweze ikakwata zesa ila weze ke ndwepo na wapi kama je majike ya mukanda wa rosi mwanu lakini pala metona maima juma ile to manisia siana nesa meke viungo mboshi ike yongo kika majike ya barabara 13 hiyo marosi mwanu meze ubeti kwanza na maitangiwa na maitwika mambo Yesu nipeleke kule kwa baba ishi nawe masakini masaiti tune wa umaluka ketungo mboisi ni kwa tungo mboisi wapi umaluka ni wa na wewe hapa engineer katika ndo na pe watchman la wiki na pe watchman jiji la kutumia wewe mkali
wa don'ts and do's na nduo matavia the reasons na facts atuma father na kindu wakwa atuma isiana ituma nduna nya na imwe ndwithi ameusuka wekata wa mala ni wathi the nywethi na ekayondo mwenda na ndwithi ani makwatiania na nukengwa ukakengwa nikaba ukamaeka umama nyondo mailie no imama nesia through wendo nikenda momedi wena kindu kisa kita wa self drive control and self drive with the ona mo ene ona whatever ni matona ulea vio mzima makasi akini ibende imwe kini muneweta ndo na tio mwenda tiundo waisi anaisi la tio mutike seo yunga ni wabingwa kila kindu tina neni andare ya tamina yunga ni wekania withe wena watchman yange ona kaumala mama uteve ona kaumala kaenda college ona kaumala kaenda university Biblia na isiati ibuku ya Proverbs ndimo je miongole na ile mwanzo tatu kana zela kailite kwenda nayo ona akwa ndakanitia yuthi na ula wona maitia nundu maketie undikiteitiwa maya manyigwa ma force thua lasima kana kailite manyigwa neko kaka make decision kaka asia kini kithuku na kini kiseo wathi uzui ne twa radio museo kana ni muthuku ukithia ona college ona the university ona viva we mwene nutonya kwasia na tikiseo na yusi utonya kwasia eonania ona lela etwikana ethi wana musi wake akeli watonya manisesiana siake nondo ne waiwe mesingi ni meseo ne nyinya wake nethe wake sitting papa usisia video ne baba usisia video radio ne baba usisia mkwewa mekanda na kumiona sitting ona ila ingi nipo ona kaukeu nikitwekete monotony nibo utonyo kune asimu nibo utonyo sisia ila chatting sia goka chite labe mundu wa labda munena na sia kana wendo gungu nutonya ugungia nundo muni matume ya sitting ota bandu boba usome ya bandu boba sisi wa maundu mo nibo utonyo ugungia maundu maku tibedu ande wipata biwa mabata boke waindi ba mutu no lile budget mweke ya wasiti kenda fees kukeke ya wasiti kajeme iwe mathima tena mbesa unini fees tuweza ulini kanotuko na moje fees structure yeta wasiti ona mbesa sia yellow ona mbesa sia madhiko mbesa sia ikundi ona mbesa sia madhiko si wete ya na mwandu sitting yana mwandu alai mate la yule baka tolo la kashiki to ne bato kita tunana de wife kisido isu ndokela ndo isisi ada nisi enda skulu ne na be kwenda ka wenda la amongo paune wana nga katiba no wana nga katiba ka balati ende bauti ba we katiba kaune tende te wewe kesi omesha nondo ba unotu kuita kweketa ngwane tlasoko bikuya ba lakini tuasia sitting ni baba mbanjeti ni baba fee structure ni popa au mutumia ena kebeti wamwe my time mkethia ni mutu onyo wetu mbesa sie nyume sani mwike banchet nitu watuwa juta julu wese umonde ni chumwa chambe chamwai kwa mbelile au ni ando nimeokwata misala ni mwato na kweto bau mukasia itwebe nyumba itweke na itweke sitting wana no babandu ba reconcile nondo wa my bedroom beka kama manyo nipo mutumia ukela sio mao na kuilela kamesa ni kioba aye tikebeti no aukilela kebeti atumia nimo makothanga muno ona kebeti nichukela sio mao ukalila kamesa ni kilele kamuto na kiwa ngoilo oxigekete no ikibwekete ndoni noza kwithia ni meka low sitting ma relax etha mutumia ni wenda ukoma na chia mangala akakomo na tubela naenda ukota muongo nundu wa wiloti ndia noete ai lokote ya sitting nundu be uyonge umwetele na friend ni aiti ya baadhi ba kwikota pepa ndo bangi weteletwe na kwikota na kulunga muongo ni sitting na edwa kwangelekanyo dressing independent na wala mebu edwa siana siebo edwa maitondebo ayoke edwa au maibo uyobwe na mume waku ni wailete okwikiongonzi ito na unena ita yuleketie tani sia nobowa undu izobi itambana mastoki hata ni sia njini tani sia nobowa majini mutumea adhi ya umiengwa obe kikoi kanege kabuta aye au
mamba thirumuko ndio yobete taulo aye father tiweta gekoi taulo ne yake uo ni wo masuka gekoi jamu se waile uko relax ya ko na taulo ko taulo kana wiki kinyasa yule keti na choke beti kizikio inyasa na kizikio kendo kona kibeti choke giliati unajoga mwele siana nitoza vitu na mweziti nitoza za siye secondary kana mbodi ni mwato aike mbodi mwele na maito na na umaibo gwana ndo manu waite mekita kumamba appetite ima ile ukata fana sitting za ile kwa wiki kanyasa mama ekita kakula kama fadha ndo vieti niko ka uyu kaleke kana kama kwete bio ndo koketa mamaza aye mamaza timaza izia bana nataka kuloka kupika okaima keo neno kaundo keo neno kaundo keo neno kalegete moko kalegete nzebe yuwa ishamo na ine iwe imuyani no zenewe na weze ya mababa ino meneke mababa ino mamuya na vile na wedio neza nondo siamuka nondo mweza mu prepare appetite uko babe pe kundume tetu no tete babe na itamba iyumwa mutwe nani mwathambuka na ya mutwe no museo na withamba neza withia kamunyungo na kono babe otomauta olebupe yokata mauta tutemuke strong kwanza mama tuikuya kindi cha maondo ala maemie kana mabuto magu majini magu huetu wobu kila kenge sitting nipo atoi na relatives maile kuka kwekala na kuya ndwange maendeleo tima utwawa akintisa azion tima utwawa bedroom reverend ko kotera ko mata time za hizi tuzi yomba nweze uketheta kwe makero faka kilangu weta peando ethano kipeti chakwa relatives sioka sitosho nebe momba ni ya bedroom gwithia aimutumie kuna oti ethia nyinyamuka na masista make onde maendie kala kitanda ona mbroma ikalele kitandani ai andwatsu ile kala sitting tita kila kindu mutumie ongiba na tuko ni yesimu atu yako atumutethie ethie muka na muthuko bimathuko maimwe bedroom mekalite kitanda emele kitanda kulia kindu ki kwa tumutethie kindu jambe kitanda kikalila wa mana na kindu chakele wanothio mundu kakalile kivila changali utaende zabali na kindu chakele nuthie kalila desk ya school wote usote kana ka school wote usote kwa bado ananethe ya colleague ulama kwa mayo of course go kalila kitanda wote ya kitanda na tijote asia aeni mega lezi na mabi kama kawaje na nyetu yundu tukwika ivye tinga tukwa ya kiwia na no we sitting kwa muko maimwe weba we amwa radiaje ntukwizo ni my colleague weta lu muzi tabika wote nene the right sitting nipo aeni matonya aeni mega lue nipo lela tips itonya kuka mega le na maid sie kale sitting na maid this ya bedroom kana house boy ai mama kosa house boy makanene a bedroom kwa mu ndio nena akiwa baba msala mbona ningi maids ndio nena ndio ikialania nituketa bo ndio kitu vituko ati osumya bedroom ngote ende inaseli wewe kutabia mama maid basi kuibeti mwandulu ukethia ndetha mbisia bedroom yake kibeti ketulu kitabanga bedroom ai mudhuku miatwa wa bedroom akabanga kikabangola geto enda wala ni ayukethia amalile bubonde na ke maid ithe wasiana ndana iwe yani aikwacha mtu akomete kitandani mungu eka off kana leave maid yoka yeketa kalaka kulami etoneti pausi mbetu nundu na geno no nweze tuololo tuete top yani katune vite nakeba kiye mauta katune ba nakayuka kakumana ita ko yonde aweza kwithi ya muzee mukanula ukana mibutu na mukana okia na ile kwala ni lweu na keba yakuma siti wiyo eiwe muzee kono sia ni noete nako kele tunika kanyororo ka ngosi nyororo ka vingai ke undu yutu kwa sia ka
tonia buwe kwezi ala nyambedi komba netie museo vile na ndio simu tumia na keno komete kote ukoma aisisha yezo kabangul ebegere kabule kuno ndona woni ende wani la ono ende undu ni la wona nandi kono ake koko na kana ni kaka nyororo na ndo eli kwa matatwani tunene tetwaite maid na house boy tima bedroom ni mabandu beta wa sitting ako maimwe moko na edo mende theater mekale city mabeste mako angi mwasoma imwe ona mwitu amwenyu twasya ona asumusiane we amwitu amwenyu koteza kwa rumu ingia mwitu matono kwa bedroom number 2 bedroom sisiye kibathokani lakini bajila tu weta aisume okay na yue niona tukamba kwekela ngithia tukamba koza makulyo mepapa withia nitwambo bikabukwa umundi mundu tawambani simusio kibathe kete akauambu ngina mwiso akasia akaenda omino kila na kweli kabisa na kweli kabisa chao kweli kabisa kete ndio kuonekana nisho tanena pe madam mungi kwitwa ngina kumanga likosia masinga onake kitu wa the kete Haya, Father Reverend Napasa, thank you for your brief meeting. Adhimai. No kiti unena nojo kwa sia brief meeting. Tena brief meeting bana. Aje, tio jo kunena nuzi language je bina. No, what language. Hata wa James Muthoka. Haya, Father ngelese Pastor Kalama muka wake Grace mwakebindi ki na mauta wa masiopio toka ndo pio. Mwende ulawe kutuni ewe eto DM squared wa Njambo Village kwenga nikosi hatawa we mwana wito wa Javeth Mutiso wa Malulu kuma kwenga nikosi ya kitichumo siya kethia thukumia sumanga ikila wachu manomo bakani mwetu kisie matuma nitheka muno kibeti nikikomie ngai ni amwathime muno atwa Javeth Mutiso Malulu lakini thingi kibeti walire kwitho thithu kisia na kiamuka ni kana ndi twa mino ukegwe kugaya kibeti omwe ndu twa wetwa tuto iba yetu yende to nikenda onayo mekamuka na Mbusi kabikabu na Mbusi kanyithi nundo eza umaziti ngitiendete po kibende kiki tumite mezi amuka kendi ile ya kwa mini ya muki nengi papa tawaito munene ni mwao okay mundu ta wa Joseph Mutuku wa Kingola kule we bitwe na makulu aya kana wenusyo kunenga kibeti chake liwela choko tuko makomi akauma keba jumeta akakebwe leu akakebyo bisi leu akakebwa jumeta ba tekulyo kule chokeba jumeta ba ai lotwele sia nesa referent kuyali mathuko mao maship tiwete ukuli akeba jumeta ba kitonda of course yoi kulingana nondo kuletie ni understand ni la mind ya kamba kana mundu mukanda ilete koko tuko na keba jumeta pa yu kongeleka ni wetito no mean well pokibeti kecho kito tuko na yuki kiona kaye na vina nundu koko tuko kwacho ngoni yake ni muitabie referent lakini tikwangeleka ni reverend olangeleka lyo matu nengie musimwa ndie mwethi okay jokibeti kengali ya cho chuka ila chenda na ke muzewe nundu muzewe no wende wone kangelo mazama ingi ayuko tene we muzewe abika tene kibeti kisa ko kusa ina saita na kekula uga siana na sisi za kuka sa mama twende sasa kenda na swikula uga yu musio we na thina la wipo munene ula CEO wa musino CEO wa musiti mwaitu yatha ni wakuka sa isu tiwa CEO na CEO wa musi ila wenuke mutukie siana siake mume wake na athukumia la memusiosu ni witho aesi undu kwekiwe ikulyo ile nene ni yoyu nundu kipeti kwinuka tene nikimana mali ni yatungianiwa nikimana MBCD otondu wasoma ndimo kilucha miongo 3 na kimwe ula manager munene wa musi waile umana maundu ni methia na kutana akomwa ni mama okay na kila kingi referent dineno bunongele ni kana
nundu ni nguelewa ndo si mama ni malikilo mawiyani meo shift yo tuko ukithia hospitali eo maunduni ukwika abe wiyo kutedia wa wiyo yukwangelekanyo keka njuniba ninyo kande na mutumia na ni wiyani na ngwete kuthukuma nditi ya wiya nundu ni kibeti ni asia wa kibeti ni chailete kutuke wa wiyani chailete kweli wakiyete mibango miseo ya nyumba yacho ukethia ni kese ni wiyani nina shift yo tuko ni ita kana nthukuma abandu na ilete tha ni wiyo na bikamusi na ilete kwika hata takibeti nundu wabikamusi ndwe manager wabikamusi ndwe munene wa hospitali wabikamusi ndwe ukila weza wito koma wiyo wabikamusi we wife na we mama na ni wailete kwika maundu maku ta mama ko nene tena iti ati akulia ni wailete omwiki ya leu ni asia kibeti cha ilete thake yumamusi kibangithie mipango ya chonesa withie ni kesi nesa inuka saa sita numite wiyani mibango jeilie na jeilie wise kwithia mutumia ndana abuthika okay ni mubya muno pape ekule yekulilwe muno tene mwendo wa saa ile ndarike 16 yes Kaleli nita wa mumbua muse nita wa mumbua muse wakwa nunzi ndete kabisa aki stress nina mbingi kabaso na mutwe nundu wake nina mwedi yenumba kwa mundu muka saa 10 sia utuku ai nagianere baza 10 babe na muyano webana habe muyano nanda na saidi na kwa anekalile kitanda chake cho mundu mugayu ambia nikibeti na choki ana inya yunendai mundethie nika tani mwisho pauniwa ndena bata na thayu wakwa okine nebete keke anatanyinya asia etatu mutethie nundu be serious baya asia iwa tena bata na thayu wake yu ndutona kwimina thayu waku nundu wa mundu na nenda ukutethia kwimina nundu yasia ndwe na bata na thayu waku ni muisio munene waile kwiyenda na ethope maundu maendewe ni muemeu nikaba ukamutia umina thayu waku nundu wa mundu thayu waku ni so precious thayu waku ni wa senya thayu waku ni wawe na ndete usome sabu ndimo 36 tusome ndimo sabule 36 we asiara numbi tunili hata nikanate musunge sabule wa yana yimona 36 waitie numbi tuniwa ukiwa na niwa usenyo yana jimwe na 36 nikanate sunge uwe menete yenenete ikasiati 36 nga mutungia nga imube ya nundu ni nundu ni museo nundu usio wake wiwendo wikalate ni baba aya nundu usio wake wiwendo wikalate okubikoba uona tete usizia maundu ange manumbitwa ni wa usenyani wa ukewa twailo mutungia yoba mubea nundu ni museo na wendo wa ungai thayuni waku mama unaendiethia mwemeu kalite kivilani na mundu ya na inya munene kwinya yani nielewa ni size you mwendwa kiki ya ile upindwa thayu waku kenda kuumia edwa mutwano ni wali kathina na munothi na uwo lalai Biblia be ndu ikunena Mose ibindani ya Mose ibikunena ndimo ya mathayo Yesu akulwa niki kwa nenga niwe palua wa muleano asia nundu wa wumu wango Mose ni wanenga niye indi tiko kwa ilikuwa mwambelelioni nundu wa ulalai kuni nene tenaiti ati pandu ba kweyumya thayu kana pandu mokite moane pandu ba wimene wike mama pandu ba mwanywe ndawa kana ne wate mangolongi na nobanga kana moane kana wumbe mundu mukosu kegwo kebyo kana wabanga omuwa nikabao kaikana na mutwano usu mutwano tigwa thayu mutwano no sawa ni wandi no lakini tivo wikale wiyumisye wimene thayu dwe mwiso wa thayu timutwano kuni nene tenaiti ati mama pole nundu wakwithia mume waku
kwa mundu mukosa kumi andi manyona atabetwe nube ona ndiabe bandu banaina thina pena leakage na likile na etho no mwithiye that is enough evidence mama sioka kwaku ngoja kume kuneithe na wewe te kalabau mando o solution na nikabao kauma ngoja kwika mbolela kutekwasia no kwiyua nundu weyua tinde wa muti ya indi wundo engezi weyua witha wekania we amao kabao katani cia nake no yulwa no bo wake kutekwiyua kutekwimena kutekumba mundu mukakegu weyua witha wekwatisia kwania kunangai nono ngai ne imagode ne wo sathayo haya tusongete neza muno nabu kimwanzi aba akanyangi etulani kulya pasta yo malondu make mainyauki kana maiko na amume mo na mayasi pasta wonde undu methi ya maimanisha hata yune kulyo ya mbe malondu ti ibeti ilazie kanisa ya keli kulyo ya keli pasta aisukana na thaidi amwe kanisani paenda atapau ekulyo ya katatu pasa anasa kuitwenza amani ya DCC na ailea kusakuwa ingi na ayambi ya kusambia alama nasa kuiwe pasa aile kwika ata na eyita omwethi wa malondu ndamu kimwanzi ya wakanyangi etulani ndamu kimwanzi ya neambia na yeye tina kusa kwa uthukumini wanga ini kanotongo siandu tiwo kumane asia niwe uyaula wetiwe uyaula titiwe ni wakwithia malondu tiwo tuika chame ni wobonge kana wandizi kana wa region kana wa mbaraza ku kwitano ni wawithia malondu na kila tuwe ni karenji ni muthukumi ni waile kwithia malondu mamwe munyube atemu na atemu akwatile witano wa akwatile witano ndwa ito twike chairman weti wo withie malondu na wae monyubwa ithia malondu tabani obo na we sona pastor omwe ukuchimba alangi eonania ena thina nthini wa witano wake na ena thina nthini wotangi hiyo na kila wekie kenene ni kuenda kuthukuma industrial area na mundu ewiani wa ilobi ewiani wa inda ndewi yani wankai nundu kwa monyubwa kana kunyubwa kwichao kila kingi pe kule jingi ngwenda usunga ya aisukana ya pastor nake aisukana na shiriki pastor kusukana na shiriki ni wadhe ya kilasi na na dhina no tangio wake na dhina na witano wake nundu muthukumi wanga indwa aitwa musukae aidha kanisa kana ashiriki wina usukana na muka suka langi nundu jukwangeleka ni pastor na nineta kibeti twa aliko suka mushiriki unge imagine kibeti tuna kusuka na kisema kikataje mushiriki osu na kanisa ni wananga na be kindu twatabagwa twi Bible College na ni chatu tedisi na ni gwake kiseo atuye wathi kanisani manyalo uwo tonyetha we mweni ala angi onthe matuaba kanisa nusu amwe na asieta angi masoma imwe angi ni matumeta ndo ya wana ya obese na wetu juji la unena no yo na langira matemanya weza vya kindu kinyaiki kwa uno uwe mweni na no uwe kaile nie na almo na no uwe obaloka na ikanisa la uwe ya tilekanga kusube ya ndidi ya kwatana tukundi okay ikule pezi yenge akulia ila ashiriki malondu meunyoke na maiko na mume mo na basta na wendwa mayacha basta ndeundo lioneka eno ya twikie another den of robbers ne ngunga ya huta wasoma Jeremia muonza keka Yesu no bikabo matande kwa keka Yesu no bikabo muonza pamwe no basta nundu kuitonyeka nanweze amwe meka au ngundi imwezi ndo ayuwe basta suti ikamoya kilo chanama ikamubwika medo kesa kwethia naenda meta nae reverend baba zidama maenda ambao ke yase nye nitiwe ninga inga tabana sebuemba kalabu kana abingwete mbathi cia kautelele abingwete mbathi cia oya inia mbenga na nicio na wa mugule ikwendila utabania bo ni thangi tapu ngimanyonu kutabanya na emba enyo soda
na wende unyoki lakini ailie bewe acha nyeni kalabanga matabasi obo na Biblia yasia kuwathi mwani mundu lota enda ni mundu lota ungama na ni mundu lota kala ende utanu wake wemia one ya Jehova ikanisa yene baloku kumi ya enda waza kilungu che kumi bila ndemo na nona elewa oila wa weta ende ni nongu miona na keka ni batoneka andu amatabu otangi owaguo kwambia muthu kumi nuno sindu ile sia wetwa the accuser accuse muthu kumi kwitha be maundu kwika mataenda ni tia Biblia na kila kingi na kumukulia wa undu na kundu ketho we musili munene muno ungamito wolo mundu ulauma sia kebuti yetho ni ya mutui ata ambile na kena mulamba na kuzizi apa ungamito osila ndukethiwe na we wakwolota we na mothate kila kiailite kwitha ni kanisa wa muyaini wa iloboje wa muno keka wona maundu ama keka ni walikile mauni keka wetu anu bojete ukaboya ukaekata Mathayo 18 uketa mundu utono nena na muthembi nundu ilondu yolota muthembi onaena ini bwita mundu wa kiwango kiu mwitekiwa wa mauta amutungie na ema ayete wonge amutungie na ende esa ule apio aile kwa satani na mama londu alame unya athukumi movathe nenda umalilikane kana yetekiwa mama uta mayolota wa maekano namo na eva ndo kuvitia pe mwitekiwa wa mauta wina authority yulu wa u ni wa ilo mutabia tondo unita weta ngaina utethie okay ulasisa wa mwangangia sia Kaleli mwa nyene na ikio kuna siana sia kwa apyo na kunieka mweka kwa more than wana last year imagine you neither langata prison na murder I stopped punishing my kids completely nilishtuka up to date imagine yukela wekie ni over disciplining ena walk over caning wena dhile kila tu anena tu asia wikuna kana wo ambao relax wo ambodela no ililika no ikakuna wewe kana siata lakini no sio ku discipline ni mwana wa muthenya umete na umia ba father na inethe akuangie letio sia kwa sio on the speaker ngina TV speaker la indeni na akwatania na tumawaya o kaikia radio ninge city na yake ya speaker nemwe na yuna alika ne wele tuyambete peke ndo kiambete ketenomo na namweta tali kapo na namwe asangu angesio ndia tungite kila speaker bala yethe yawa lakini ambia na mutina ambia ndeketa atandika ambela na namwekea nundu ni wetie chao ona bala ni waambika ndemage ni wananga ma radio makwa ni wananga zinu mbingi yumo sei eloko panisi ula wima mwana ndata amoima wathima izo ne Biblia lakini ni twailethwa na self control control enga na ila kana upanisi nena nako tukunete kaelewe undu kekie nundu ndukona yue onangite onambaka ya mia numba tienda abala ya mia tika miake liama ina teikona ngite kaya kaumia na kutuwe wape tukie yu azi opo wa prison nuwe waendie wakila kiboko ni chailete mwanani lakini kina control na kibolewe okay ni mubya gaite sembanga metuke nundu makulu na maingi father kipendi kiuni kisawa vyo usuyeta wa mesha kwa muli aligosia ruiru kiambu father reference na pasa mwati ndata ni labda na dimutuko kumanga aligosia baba kana baba muo kumamwea kirinyaga kiumbu kilungu kiumwa chambia kitutethetie muno misini yaitu na ni mwathimithetie ni mwathimithetie muno kwa ngai na ni mwathimithetie muno kwa ngai na imonenga maisha masio kwanza tukakoma mwako mangina mutuono esie kiwu cha Mbusi sia Thayu. Asante karibu. Asante sana. Okay, Mbusi sia Thayu mutukwete nezeta Veronica Mwasia enda tutabye matuku nenda undabye matuku utala ata nina ndena
kulia uboa kutala matuko labda Asia kabisa tena madhani mtu aye na ndena yende asie na kele tuketa wambena owe taenda mwana eduki kwa rono na elewa ndaga mana tolandu kazi basi nuna misika mwana mata lawata hindi ndo mutabi matuko ozenda tu katoki Yesu yini somo enene najua dhanu kwendo mitokini tunengane namba nikiendeso tukunia lakini yi somo yiya utabambe utalamatuko nitu yumba niyanesa nundu ninesiandwa nesiedhiandwa ingimena dhina uyu wakutalamatuko. Haya, mimi naitwa Teresia, nauliza mtu nimeoana mtu nimeoana bwana ukimkosea anakuthreaten umtell before mpatane alikuwa anafanya sex na watu wangapi na ni fair bwana uko hivyo tuombeeni emone kule yune yole kanisa father andikitwe tafadhali nice makule maandiko in full nikanaweza kuidha kwa lugha tuona kuelewa yandiko lugha eleka nikaboka tumeo kizungu so watu andikia kisheng twina times ya kuikalandi twambe jina ya sheng wendo maanishata kutuandiki hiyo lugha nzio mituki tusome kulyo tubitite Teresia we andiko ingino ndo yiba ute yotethia ngeze sia tukumia sumanga ikibindi ni chakite misini na uwakwa ni wendi wandabisie ambia jila nga kwata musi ndiketi kile kwiwa nenda wiz ndiketi kile kwiwa nenda winzoe kindu twi batani wa kitanda nundu watelwa utwa ikanda utabwe na ndulea kwa zekiu ukwenda ninguthoea ni wabatwa na kuwathana nundu wa kukwatililwa nundu warakuwathana nundu wa kukwatililwa nesa tamwatu mwanike ndumbini kaini some nundu atawa kariuki kumanga liko sia mwingi yasiati kipindi ni chakite misine sana wakwambiye ni wawanda bisi ambia dhilanga twa nga kwata musi ndiketi kile kwiwa nienda winzoe kindu twi batani wa kitanda nundu watelwa utwa ikanda utabwe na ndulea kwasya kiu kwenda ninguthoya na kuwathana nundu wa kukwatilwa nesa tamatu manike baundu etoboa zeta wakariuki enda kwa kunena yazi yai atabiwe nethe wake wa ilame ba yoko moni na lawa ingeba kathane kindu kana waseningune kana wathane nundu no mukwate okatuye kwa nesa nenda kwasia tio uoka ila wewiete moyo muno tukathane ila wewiete wo muno tukanene maundu pindia nundu ngelekanyo ya elotia na elote ila kele tukasungie muno kende izio ngoya muzumbio na ake ambitie chonde kilo kwenda onaetha nusu yosumbe na kele tukazemba kama manana nyewe ndo keti chongo cha Joana kesani na bisane nundu egwite moyo na juba we ndo isibe na muyonge mwingi na wa mwenyu ndio kazi ya we wa mwenyu timuoi ndukandete ndukanzoya kitonyo kite ndo yangali na ndi kwenda twige joint account baikindu ulea ukwatilelo kutila ukwenda ukoshen enda kwasia ila mundu ume wabika baya we baya bedroom pala tukite unene ndakatate kwathana sinu ni moyo kibeti chakwa ni changwatise na ndemu indi kuma muthenya usu ni wendi chambie kwenda kuthamba niwe chambie kwenda kuthamba imwe na ndoka kwase twambia kuthi kuthamba imwe na choyu na ninaekie kuthinza bauona ebinda ingi ila indi twakoma ila tukuona movies tutona okwambisia obau kitandani obau kibelani no thuku
kuongana zua wete totuliwa kazi zua kongwana kia konga bau mbe watu tena mbaindi kuthie thaoni ya kitandani bandikite na hii eta mbaka sieni mbaka indi twambe kuongana eta wachalo umoja chalo moja ni wekie nesa kubinduka ethani waliukile kuma wethe wana ni mubea kwa kibeti kinundu ibetimwe siethe ya muome igita mubata nundu wendo ni waingibeye ni asia andu meko na mwiba umuyeli na mwewe bata waingiba onokambilwa sitting ndundu nundu etha muyeli na ni mwene ba imundu woka kamwithi yabo na baita bia nthuku yoneka ona mwambililia kithambioni ona mwambililia sitting ni kwenyu ekaikila mukwiwa chailete kila kingi ubo wa kongana ubo wa kongwa ina ikotene sieti weni mamuvisi aya siaye tweni sindu isi okete ni nena ndi asiati pia ndu matongana na tuikwa semeka nai na moao mongana atha mwigo kyo sawa it's okay ni kwenyu kayu ndo mwigo kindu kitonyeka ndo mwikala kila timu ya kanani wetabau mthini wa movies na films mwikatongwe gweni sindu isu muno nitona umwike muisione wa kuumeania mukathono kapata nundu nisio musiaezi imo control control waine bata wa meyeni na wendo wenyu no na wendo wenyu ti kweka imwe sie fiumuni na siona nitwe ni nzangilio na ti anu matwanite athoko mimanga imwe ati ndata neza nita wa Paulo na be mwitu na twaye mwaka muthelu mwai wa keli ngimutwa ai mwito na ni wasiye kana na twakasubia nesa ni namunengie lusa akakethia simake tunabangite asioke itina wachuma kimwi oyu ena mwai na mutumia fea ndekwenda kusioka niki nika atamboye yasioke edwa na mwina ni waendie kwa asiai ni waele umio atua ukaibangali ukathikuo ukayuma na kwithi na mwau nundu kuubolea asioke nikutona kwitha kwi mawito na mathina mana thinolongi aluzio matwanita na nutona kwitha ute undu waika kuo na nyinya wa mwitu ayasia wikalava ngina andu asu maimakoke nundu ukitete kwitho ikwete wia wa mbuku haya Father we mukana tu Yesu maitwende makilungu chuchu cha omunthi ulawe na akili nzeo ailita kwikala thayo museo kumayu mbika teneta wa Carlos mwindi ngaliko sia mumando yes mwangaini amwathi mepyo momanisio ni masio etwa David Mawia zandi haya wewe sekibeti chakwa ki siana itatu na nienda thandatu na niki kulea niki ata na ni mbaka ploti na nisanile etwa Jesus motie kumagese une masinga nisani na mapuloti ti moko sia kila waileka ni kwikalande na kibeti chako muka discuss muka manana bethi na mwau na wendusia nicho kiita bake kakuebu kotela be mathina mamwe matona ukiteka wenda ziana thandatu ikala indi mwigwane kibeti nikitona usia isu thandatu referend kila kingi mini ya buthie ila etene amwitu manasi amba kasiane 10 na ndwethi ya meyoye ina thina indi binda ye wenda cia ithia kibeti muno waende ya naoke twikithia chionse nundu meye ina vinya kwa umutumia nenda ukwi ati ona we mabuloti ona we chao thayu wa mukau kwikala health na mwewe na vinya na mwe musio ni important kila ni more important than kwithi wanasiana nyingi iswenda muthonu ane wonzie kibeti chakwa na alea mutwano na banga kutheana na yumbado ya sia ninenganesa birth certificate ile sia nisusile nundu wa skulu ndatite kumalatia nina andu mamusi kututungiania ni bahemete please kwa ndethi ina ile kwikata eta wa mutinda peona ni apena thina kuma mwambililioni wa mutwano wenyu mwatwana ngiata ni mwaokie na baili ata
ni asia muthoni waku be bandu kuona bena thina na kila wailite kwika mantha atumia tuma musiosu maime kalendi na muthoni waku mamanye kwithina mwau naenda ta na elea niki nusuku asia mwemedha masiete kana kama gethia we ewe ciana cia ingi ba musi ukithia ndenda kulecha kana ciete mwitwe weka enda umanye ni thina mwau nikenda mu address o thina. Okay. Haya, uye asiati ni vizuri mama mkwe kulala room moja na wewe. Ni vizuri mama mkwe kulala pamoja na wewe room moja kaa hizi zetu za huko Nairobi. Aitina isietha no nye ni woka. Kano andi woka nundu wa mathina mako waka na chau. Meka lebi ndetale ti useo. Ilo kuona suluale siya muthoni siya underwear aliona siya mwitu yake akomete bwe izuba siya nundu mundu akuwa nolusi ya mazosi uyewa no nomba ni aipo kalebi ndetale ata hospitali na nyinuka na apo hospitali enuku yake kale kwake aike nuja utinda meka lebi. Father, Reverend and Pastor Grace Kalama, I greet you. I'm Jenga from Chelene, and I am a true fan of your show. Thank you for your good advice. May God bless you so much. Thank you. I'm Jenga from Chelene. Together till the end. And Jenga ngayuru andika baba ayeti ulatu. Aelewa ngaiwe nji. And elite whether ngaiwe na nji. Nene rawe we maani asya ngaiwe latu odhaida. Kaka ininila siya mebuana no. Kaleli Pastor na misi simu ya seo tabima mausu bandu payuwa anengane amande museki sebeni te muku ero David mailo kana wasi kumangaliko siaka wedhika nguno yo kwati we ni walola rumeza ametele lete giza giziwe kwati we walola pe rumeza ametele to opportunities ya muthembo zina nuthuku kwanda bika na kwikia mubuto nina inda nawe tesiteta wata ni mundu mubuto woko iku ni mundu umeka nae mundu kona weta nini sie kulia hii mundu muka kwikia mubuto ninai nye kwa woni wakwa na Biblia nenete yaiti ati aka maikeke kwa siaume na ume maikeke kwa siaka ila tuweta mubuto tuweta ni mubuto woko mwao utumetwa ata na uili ata kwikia mubuto tinai pe enda niai mubuto wo ni wa mundu ume utumetwa ata nuku kwete munoke vya kitimba niki kansalo nika kila bandu uku expose ite kila bandu pe mibuto decent yaka ukevya mundu muka ekita mubuto osu pa yu thate umwa ona kwi mibuto moto nyaiki obisini ukevya ni mibuto we very decent uilienesa utena dhina kwa edwa mundu muka no kwikia mubuto ekia mubuto wina ndaiya ebweke kundu kula kwanzoni ni kuiba pambe netina kitimba na bambe yila mundu mukawa expose ite mwi wake bambe undu uilie kana kitimba kiyolete na imwe tuweki au kethia si andhini ni isi bayulu ngwithia suweli wandhini no we bayulu nange maithesi abandu ithia maikumana kitimba ondu chienekewe ona kibeke tha kumile okethia uyono ondu kitemetwe kitimba nike isu ni ngwasia hivo Biblia inenete kanenda nisekasia aka ikiaingwa imwaile kila genge mubuto wiki ya environment iliata nono nurona kwekia wote nondo lakini iluluticha nduthi andu ama yelea wa ino ekola sia oba langu ikia mubuto neba withi ama yelea wa mubuto iwaki nona mwekite lwaya na uituma medho na masoanio matono maluluticha. Aya Kaleli ngethesie athigumanga imono no imeani mambo the muno nundu ninasele ilo mutheno mwino kasanya nyasi otuku na nituna tetanisi o muno na uni wake ni chatolokile na chatia kana ka miaka ina na tuyo mundi ni musio kamba ni ukie nomba ba ilopi abunzia nomba agwa kila kindu chonde na thinde thimwa na tiesiana itatu kubunzia nomba ni police case ni wailodhi ukosa obi lakini niki akameka ni wailodhi ukosa obi
nundu kubunzia nyumba ona nyumba yaku nuenda uripoti polisi ni ubingiye mbungu kana niseye nikanoka bingwa nyumba ploti ona we kuilobi na musi ploti ya mundu ula wake to yudi ubunzia nyumba wete ya mweme umathina ma polisi namba ya keli akani ngumwisoba yuzi ukuye miyo na itia siana siake wene mundu mukanomo siana yutie we mundu muka wa kawaida utiete siana siaku na mundu ume labda menda wa mundu mukoyu labda kibetikini takina menda ukekete siendo mutweni wake ukasya onola wako na mwikina na mwikaenda wike no ika wetha wa mumina pyu juku ya kame utwawa matena anjenda ya kutwawa me umandhine ndwithia akaimano na mume metuki panini ou athi nyumba atuta nyumba yonde onangi makuamba kama kakuangwa sia mume kethia ndwisi ekuite mibuto ya mume apieba cionthe kila kindu kitutwa na niguo mwithukisia tukundapia we mundu mukau twithukisie owo kwengai wetu ni witha ene na kosa ngwa cia mume waku kila kindu nyumba tute watia ciana ngai ula ukwene ni wene kio chandu asuna nuthuku mundu eta wa Kizito mzee mzima na nitu nengo tuonena ni nake okay yes amjamboni Kaleli salimia wachungaji sana mimi ni Kizito mzee mzima na wapata vizuri sana ningependa mtuombe ningependa mtoboe kabisa kweli kuna tofauti kubwa ya sitting na bedroom kuna wamama badala ya wapeane mashida wakiwa sitting room unapewa matatizo mkiwa bedroom sina hii mtoto ana kitabu kweli network inashika kweli haya nita wa Paulo pe mwitu na twaiye mwaka muthelu mwei wa keli ni wati suni tatiti nasoma bawithi one watu mengia akeli Teresia none watuma yasia naulizia nauliza ni vizuri mzee wangu kuni abuse mbele ya house help wako na kuniita malaya please pray for us nito muboje ya na nicho kitumitwane na twasia onaethi wani munena ni na kutetania pasiwe kindu kito wa forum na umebo nundu ila mundu wiwite wo na yona muka bibi onde toimoma weza kwithia no maneno myoeli ona maketa na makilame kwita lakini kunena siana sibo kunena mudhukumi ebo kunena mwaitomebo tikiseo kieta kibuthia na kiyete mundu kwiwa atemu yani no dhukubyo na nito mubo ya Teresia haya Reverend na Mrs. Kalama ni asandeni sana but ndavi ati naina mubango akandu 2 years ago na nae ka pyu but thina ni ati ngo ya kwani mwisilasia muno kwanza muno pyu na nika ata kitumiyu ni chau na ninaekie ila mundu wethi wana mipango ya kando tenaisi tila isi kuweka ona hii ndoto nito na kuka ikakuosa nundu attacks sia satani atumia past life na wenda ona satani andu alo thiniti ona waumbula ethani ikosa wekie satani akulilika na sielyo kwa umunyana wa ethu okenda usinda no mpaka wambe utulia andu uko ni fesi ya wembe wanga ino ipoyewa nikana undu utone utani sialewo na wa wewa uilea Wisi walita kuitabia jukwangela ni andola manyusa skala ethan wenda weke skala walita wewa waoni wa skala yase ndiye kata dinywa whether ni ukindinywa kwa mundu muko wewa wimwenda na wewe ngoya kuyisyo kabo asia ndithi na ndieka na otondo tunaneni yekecha ukomania kitha ki sort of covenant penda kama ilikana na be sort of covenant mweka kwa kila kikutedia ni kutangi wanesa kumbula nesa na kujia ngoya ku ndithibo na thango nwenda ukila uthi weweka
Okay, ni mobya muna kitu sungia waila tuyosa tiamba kupepa na tuyosa maukulu ya tano masi mutumino kilitenda kukita umbalance. Uweta wa faith kumanga likosia masiye kuliati kana mundu mwetekelethia kutuma SMS mbewa ile ni mwetekelethia mbola makulu methe meke bathukani. Lakini tukatungilile kulo yino yo tuma message lengi ukino yo tuma ukatuma makulu meke bathukani pa ina problem ono tumite message sianata. Aya Joseph Morolo cha wango my wife ne waendie na kana kamwi na enda miaka 5 kuma athini kata. Kila jatumia athini chao. Na athi wekia. Na athi undu kweka wane wekie. Na ethiwa pe offense kana offend ya hivo. Ni mwaendie mweka lambi. Mwanena niana mwakunikila nesa. Ni kana weza kwethia ni mwoka kubikia kiwango cha kuwekea ni kana kumanda plan of action mwa reconcile pe maundu waile kweka kuthikuo kunena na mo na muyuka kutoa point of reconciliation. Bene wako kwina wikwati kwina dhayo ubono chowi mokole maka. Hallelujah. Wena Yesu waila siahala lunga lutata makaila tamutende moko ni maguve matei mololo waila siahala lunga lutata makaila tamutende moko ni maguve matei mololo Yesu mwandu kandie zicha mena ima mwana ikalana
mubya muno indi mwithikisya ayuma mitambo neta wawili ba force musiokana wathita mutende tienda makulyo thanthatu peke yake makulyo thanthatu kwa windi simu yaku yalika o ukulye kulyo yaku windi nikana wathukie mwenzako nikana nake akulie masaba ama sembete twenda uthiumu wao na itu kwa windi ninengana na masia simu na twenda makulyo meana thanthatu noti muonza noti kendeli tano na mbelenge noti muonza itatu kendeli tano kenda ile itano ekulyo yaku ni yebamba Bite FM hello. Bite FM hello. Hello Bite FM. Yeah. Ne samo no mito iwe. Hena now. Eneda wasila. Sila. Ngalozia ngundo. Ikule ya kusila. Ngundo na ngundo nda mundo. Yeah. Nandu nene. Ndatuamia mwaka ngilile njana. Atukale kwa namwatenda na yula kia mwa katano kubeja nje kwa. Atugile kutoka zila mpaka uditi. Lakini yuto nala uvono ndio na tena zile mundo ndio muona lakini viana ni molete. Hizi ana ni molete na yeye nazio kana ni wewe nazio. Viana zia kwa zia molele kia nyekumitaja. Lakini wewe ndio tena na yake ni wenda asio lakini wewe ni wale ile. Ayenye ni batana zile. Ni mama mkolile. Hizi ana zikimolea. Yana zia molele. Na yuthi na kwa nene bete atosuta yekeka. Ile madena maguma na kwa mwana nyeno ndio. Ai mwana inya. Ina mutu inya. Kwa kubya ndo magwo. Ugeze amenda undumenda ngomenda eke kwa. Kaya yue ka undu amwana inya na nyinya measi. Wende asi. Lakini amwana inya na mwitu inya. Ni mondo undu menda eke. Azino zitu zenda ni miaka ya 10. Miaka ya 10? Wa, Ile meja nyinazi je muzo yu meja mukolete. No athete. Na bangito ju mudena maide de na kola. Wakola. Wena siana wenake. Maziana ile tu. Na kwa uye kulo ye bainde tena we baba. Na mudu mona na imona ile. Ido na ndo jana yini mulete. Ndio kwa ndio mwana. Ni batana ake. Batana ake. Ni kala ni batana ake. Ikitande. Nguga ni netu ni bwana utwana kana ni mbapo ya jana ya kwa mpaka kile. Kala ke tina ke na miaka yana. Kena miaka ndio lakini kuwena kwa ina gonje zikali tariko na munenga. Wakurweza lekala wa munenga. Lakini akadi yokona de. Katenda. Kwa uwe kulya utwane kana ndukatwane. Nambe kwa yasiana. Okay, sawa nusungewa. Thank you na nipole sana. Bite FM hello. Yes, brother. Yeah. Waji ndata mwe na falsa na reverend. Nena nao. Waji ndana na hiyo ngalikoza majengo kwa wezawa. Gingangi. Makendo. Kiti kila gingangi ya magendo. Ya magendo. Ya wewe. Je meame rambo nyamba ipo kwa mjue. Sawa ikulu uliaga gingangi. Yule kujo ya kwa nje do. Mundu munganedwa oni mandirije ni mudwae. Lakini mundu mukoja jindi kila jezi yako koezi wana matofauti. Aenda matofauti? Nacho. Yezi wana matofauti. Aye mada muzi. Matofauti maingi muno? Matofauti maingi muno yangu tabia. Tata kwangelekanywa ta mwinda meba. Yutu adye ila nende na mbeza. Zuo sinda nguni azimu. Ona kubraji ona kufuraji mundeza ubraji. Mana ata kana ndo na mbeza. Ona mama nengi mungu azela nengi ona na munenga. Uwe wase uwe kiosi kie mundu muka. Wadi adela credit pole lakini ndo muzungilo utu akwatilia. Bite FM hello. Yes. Misemo no bito yaku.
Nati ndonesa. Alafu ye. Wita wana nao. Unene na maundu kuma ba ya Kalama. Maundu ikulo ya kwindi. Ina zaini wa bana zao. Ikulo. No sanye na nyene ngumane no sanye na kele zangi. Wewe ya nenda de twai. Ayike le bigo ramba ne dazi. Wate twane lakini kwa maitwa hao. Kwa mtu ane lakini kwa maitwa hawa. Ayu kipongo na munde tiene kana koi kana wana baibia ndo ambia anakuona au mambo mera umuzi maitwa hawa. Isitota message with ayo nengele lakini sawa no songe wani referende. Haya, tutialete makulu atatu FM hello. Mwadi ndata. Nesa tiondo wako. Ni mzeo. Nana nao. Nita Titus Madeka, ni ongamba si. Titus kulo yako. Ni kuja, omundu elo toa nena miaka yana. Ilaga eli. Okay, sawa no songe wa tutialete makulu eli. Bite FM hello. Hello Bite FM? Hello Bite FM. Kaleli wati ndata. Nesa itiowe. Nina ati ndaneza. Tinena nao. Mena musawe bako ma. Ikulu yako musawende. Nikuja hii. Yu mwitu yana kama kama oyenda mutwana tika gwe. Na kwa skulu. Niwa lo tangena ukatete tagagu kwa. Omwitu munenete ni mwitikila nite be nunu kuona nukwendete. Okay. Haya nusungiwe. Katose ya mwisho. Bite FM hello. Hello Bite FM? Yes. Hello. Adi ndata. Nesa bito iwe. Hello. Eka edukise le tu edukise wasio la tu nena ni naku. Kato simu serious tafadhali eka edukise le tu edukiane siemu kwa imuni katweka kwa nangana teka mbingi tenda ikulo ya mwisho past referend asuni da na tano. Okay Bite FM hello. Master. Tuwirara. Nesa munobi mwana muse. Ni dawa. Kidome timo di mwana muse mwene ngengera. Yes kidome. Yu hulo ya kwa hii. Noga na roa mundo moga. Na wedi ama na ramia ni na ka nomba ya lumina. Na ndia ka nomba munde mwe mudangola ni nomba ya kwa na ya kwa ilo betangwa. Ila na mu ya betangi. Noga na wedi ama na mogoja ni obeta jambe anda ulokela wa eto. Ila mu yanga ya nomba. Kwa muangazi ya nomba. Yo kamba yela kwa jaunde nda ya mogate na ka uye kinga na kilogo uya. Na yu noga na mwaji ana yu ni bila na ka iko. Ina mwaji na iko bado no ji na muye ile tijo ina ngoti ji ne ti ya njala ndi ne. Andio ni nya kwa hivi ndio ya wai siuki. Tato ya wani siuki ndato ya wani kito. Kweli. Na ndio lugela wai kito ne ina kula bona ya munde mudu ni nya kwa hivi mudanga. Hii jongo kuja hii baba ile. Mwina miaka yana mwatwana. Miaka ni kazi ile na miaka ni hadi jana. Ile na mwina twana. Kana. Kana. Okay. Haya. No songe kamwana museku mangali kwa sia ngengeta. Na inde masaati mwasu matatu pijavure for na pasa inde yuni ngomo otoa kwa inde kulingana na ndo mosusungi ya makoli. Sila wakangundo asiane watwane 005. Na kwethi wana mathina kibeti chaenda na thinola withi tobo kibeti nuke aniti aka kikola na siana siacho ikitekela na matwanite miaka te kumiathela na mena siana itatu kakeli tunatumana twili na bia kuulia ile kwikata nundu ngo yake ewe ate kwenda na ewe matatona wende ya ukusie kanda sila babe twana tunini na sila nenda ukuyamba we ya siana na siana siaya ibikio kuwa ya okibika okutwika ndum aima matona kumana kuoko kwa ume na kwaka
silanga iya kaubuyani siondo wa ile kweka kingangi wa makendo kingangi cha makendo asya pe mundu mukamendu ubangite kumutwa indi thina wake ni kana mukune asi mujila wina mbesa asya ena motovauti kwa ngelekani wa mukune asi mwila ina mbesa wendo witha kwela kwimbesa asya thela uithela kingangi papa indo papa iwendo na wendo ti wawo unula wita wa material invirtual love na wendo woko ndwe kala na baba ikibetitani siana cho umanthe muka tita maundu Asia eo baka lawane na eba ilobi Asia pe mwetu mendo na akamwenda lakini lama neba na zia study musiwo au mwetu anamu yokoma itwawa lakini wano kwenda na amu ya jaribu tetwane maundu nenda ukuyeka nangasa Tito Matheka ni wa masi akulia mundume ailite kutwana ena miaka yana mundume niwe muto wa musi niwe mutongoi niwe visionary bearer niwe munene wa musi wake na ndu leader when you are behind kana akili ya kuyenini wailite kutwana wa mina kusoma wa the college o wa thukuma wakwata kendo wa sobe la kibeti kyalite kuka na tuzike sabu mundume na akili yima mundume aibichabau ailiteza ena miaka ta 3 kwa uketha ni batonye ka mundume muimanesa ula wailite kutwana tafadhali miaka 3 no miseo nutonyo twana na witha owe banga ta mundume na ndwithi anutonyo subya musi wako musawa eba akoma Asia nduna mwetu ikana kamwe na yu mwetu endate the wekana ka na mainamba utwana mutwano mwithianu nenda ukuya musao wenda inya wenda nisya na kana lakini beba aba utetheze itinga zikanyuza mauta na yithi kwema kwene ekana na kiu ethani mwemba netie twana imwe kalania yumwe na muje akana mwimwe lakini tio itinga mauta yuswe na hivi kayumo tumoni kidhome Timotheo Asia atwaite mundu muka utatoya wanikito utauwa na siuki utakala nyumba ya siuki nundu Asia nyumba yake ina muthanga nthini ya mukaumie Asia ndaumia wenda toewa kito na ndauwa na ngu ailite kuwa na ngasi mundu ikithome nuo nendie mundu muka woko su na ngaiwe numenete mileano kithiwa ni batonye kama ndhaimenta mandha imuta imutonya kwikala nthi mukayange wa nundu kitae ni chuka mbesa ni mweni wuka na ni wenda na ilasi imwe iitethia mundu muka museo ni usuta kia kito ndakiambe bo ndakiasiuki usuni wa mundu mukotonya kutethesia kwa nundu no mutwaite mandha imutai mandha imenda mwikale nthi nikenda amanye ni mutwae na amanye responsibilities yake ta mundu muka the one wa allergy no ite the hospital o mundu akaboke the anotonya otuta akaga uenda hospital otu hospital manani wa agwo kana nenza so yi Aya ni muvyangu noende mwithikize tenda makulu aswata nundu wa masaindi tenda kuminokelelya bau na nikanani tuithi wona masama kuthio mwanundu wawe olotu etelete wimbe witu so indi kiki lungu cha muti sorry kiki lungu cha mbusi sia Thayu wala ndu wa kilungu nethi wanina mo Reverend Dr. Kalama Pastor Grace wa Kalama na kwani Thayu-Meshack leni tunga mumbia kwa ondela twaenda pa mwene nunga ina mwonekania na kumwika nesa bewa tutunethi wanamboya sia kuminukile Reverend na basa inde ituboya inde UK do utana akulie utana asonge kana utana abikiwa nutu na kuni pastor simu namba yake ya simu ni noti Mwanza imwe Mwanza ile kenda ile nyanya imwe ile ningo tongelela enge noti Mwanza imwe Mwanza ile kenda ile nyanya imwe ile ngaina wathime noto nangu ni anye Reverend noti Mwanza imwe Mwanza 3 kenda noti
kano kangu ni namba yakwa ya Airtel noti 135 nyanya 1 6 1 9 5 ngaina wathimethiwe naku kubigatiko mane muthani wa chumwa twandike waje mwithukisia ni asanda nundu wa ukwateni anaitu kubika masani asu tenda kumina na mboya na etha ndo atu asila wa kutangiwa mwanya wivo wa kutangiwa nyuba kutangiwa na thayu waku nukwaila au yanga ime iyo yaku yonthe meito ndeto yanga yasioka ikwakwa ala muthini yawe ana mukwite meyo meito na kwanga muthumucia mwiya ipe na mwethukesia pe na uthiumu wawo palabe mutangi Yesu etha ndo atangiwa asia mwiya Yesu ni mwene naye ndeke na isi yakwa futa isito yakwa ibukuni yake ko andika isito yakwa ibukuni ya thayu kuma umuthi na kuendea ninatangiwa na kuikia. Amen. Mwithukisia mantha pastor utonya kutethia na kanisa utonya kukwea ndetoni ya Ngai ikaitukaboye bamwe na indi etha wina thina wakuwa kana thina ona wiba ikia bamwe na itu Ngai ulo na tethisia angima na athitukie ona keyu nutonya kutethia wina utethia tingime no kusi nukutethia ikaituka ikie bamwe na kuboya tuboye hi mwiya imusumbe na Ngai wa mathayu maitu tunaitumisia onthe cia ukuthaitha kukilia sietwa yaku na kutungia mubea nundu wingai museo wingai wailite kithito chaku ni kwansia wasionthe na niwe twatungia mubea na twanene ya sietwa yaku nundu waibinda isio watunenga mbusini cia thayu na nundu ndeto yaku ya usea yasia andu makwa ni umanyi na nundu ni maleile umanyi ona kwanga malea mwiya yotuite ba mbusini cia thayu nikenda tukanenge umanyi edukesia alama tu edukesia mwiya inundu wandito ya umanyi na ya wui ila watu nenga kunena undu wa nyumba tabo ya ukamiate ya kumeka nundu mwiya Ngai ni wendete endu methukiasia kwiwa na kweka Ngai wa Israeli twabo ya nundu wa nyumba isu pate na muwe sitting mata nena nasia mutumia abika akwata na simu yake ange makwata na kusisha TV kwe kondo kuta nena na wa kwe kondo kuta kedha na wa ona kuteitheka mwiya ini twabanda muwe sitting nitwa kwa kila ndaimoni nitwa nanga kila muthemba ona wiba wa uimo nitwa nanga zama sio onthe cia uimoni nitwa nanga mabinya onthe makingei kita wa satani kila choyete wendo chothete utani wa mutwano choyete kwayange wana kwiwe ni ya satamu mena muka na twama dropanda muwo twabando wendo twabando tanu na twabanda useo likelila nyumba isu na kakukethi wena muwo makanena nye alamata nena na sia na isite kala sitting ike kale kwethe na inya paupatethi wana muwo onangi mavandie madhabau makashindwa vinya isietwani ya Yesu tabo ya mwithukesia kwithi wena muwo mulilikane mavatani make osumu wa umunenge kuboa osuwe na dhina wachi madhina macheba maudhelelwa mama kwani Ngai likelela na ekaukekenesa tobo ya muwo tobo yoseo ona nundu wosu watangiwa mwai mulilikane otondo ulilikane lekela kigeite ukeyendu dikolwa nue chaku yandilikane wadhibalandiso wakia utuku ongeli wa bamwanaku mwai mulilikane mwithukesio su watangiwa na mwikie binya tane na binya wa usenya mbusini cia thayu nikenda aingi makakwate thayu kondu wa mbusi ithi wabamwe naito na ithi wabamwe na mwithukesia kubikia twakoma na ingi kwithiwe na maukusi kana ni wikite na ni sietwani ya mwiyai na mutangei ni twaboya. Amen. Amen.
ni mubia muno ndi mwithikisya hoindi ripoto ako nianzo manthi kilungu kicha Mbusi cia Thayu twatiende Mbusi ibulutiti ngina amisini ya andu kutenda kumwe kwati siende to musio masaa wala mati ala na twikolo ndi ni kwamukia wia masahani mokite likana indi otondo na utabye keke kilungu cha Mbusi cia Thayu na nethi wanina mo Reverend Dr. Kalama mwina wathime Nita wa Pastor Grace twakwe kwatisa chuma kiseo kina wadhimo wanga iko bikatuko mane wachumwa na kwani Thayu-Meshack kaleto kwa mane mwendo wa saa ina na kawaida ndi